ایرو به مناسبت سالگرا آرژن آری امروز کنبو امی بیر بینن وکی کمالی و جکارین کرد و به بشتاریا مالبات داوی امی هم هلبستن آرژن آری بخوینه هم هوالین کو بیره ام بیشن بیرانی نوان هوا بحثا بیرانی نوان بده و یاد نیشی اوی مافی کسی کو بخواز باخه و مافی خاطنی بواندن لسر ناوی کمالی و جکاری کرد اوی هفسلوک کمالی و جکاری کرد سلطان یارای باخه و جپی جی کسی کو بخواز باخه و کارن مافی خاطنی بواندن شوی هم هفسلوکی پنا کرد سامی تان لورن بیجن بردف که پلاتفورما زمانی کردی شرفان جزیری لورن بیجن چاپمنی لورن yani gelek nüviskar ve helbeskar lورن yani belki hinek nabewan yani ne beş beraber dile xanek jberku hem kesin ku beştari ve biranli bine hem kes şembejin kedkar ve hem xuren zamanı kurdi u vejeya kurdiye دستپێکی ده ez ê bi helbestek arjen arî dest pê bikim û piştî em ê mafê axaftinê bide hevseroka Komelê wê Jekarên Kurd Sultan Yaray. Rahijin teşkên xwe, rahijin kincê xwe, postalên xwe, şewqeyên xwe. Çiyê we hebe li ser vê axê û we çi anî be bixwere. Tank, top, tivin, deyare. وچه آوا کرده دبستان، قرقول، دادگه و حبسین بیدرگه زندان و آساخگهین کرگونه و جنین خوشی اسح افندینو زاروین خوشی هبن پیچ و بیجین خوشی و کوچکین خوشی ببن پسی و چویکین خوشی و آلا خوشی جبیر مکن افندینو آلا خوشی تشتکی نهیرن جکرم آخوه هنه بچن، هنه پشتا ستوی خود بخورینن و بچن هنه بنچنچن و هنه بچن بری کچ و کور دوا وربن بچن بری کودایکین کتان سپی تو بکن سر چاوین و هیکو آگر و نکتیه جیگر همانها و کلیکی جور راه جن تشکین خواه و بقشتن افندینو ام برایزاری آرژن آری ببیر دینن راستیش دمار کمره هلبسته وی دخونی یعنی ده هلبسته نوی تو دگاره هر مجاره ببینه حسرت هیه اوین هیه او هستن لتو کروریه هیه او ام بیجن حسکرنا جه وی جه زمان خواه یعنی تو مرد کاره دناب مجارين هلبسن آرژن آری ده گلک تشتی ببینه. نهاجم ما فيها خاطني بده هسروك كمالي وجكارن كل سلطان يراي. هم كل بزماني خدي درت كمان وبيرو بسايوان هم جوك شاگرديوان دو شوبوان دمشن ارجيش بوما عالية شانازية كو هم بسايا نويسكارن خوي وجكارن خوي وبستكارن خوي تين باهر ومبوزا يومي بيرتينن وهم كلاوان ببيرتينن هم بزنا خوي وغير كلاوان توينن يعني آرژن آری راستیج خوازی وقت دیم ببیجن بیرانینه که ما به هر چی مدی مگلی جایز اوی دمی کردی دری شاگرد بون دم آدو چون می ناست کلی جبر کو ام شاگرد ما يعني پر دیالوگ دانا يعني ليش كنا ها قالك نویسکار و حوالی ما معبات بیرانینه جبر که رضا بیجن ام دیسا کدا بزنا خبر کدا یکوینه بیجن اوی هر دایم دلی مده بزی و هر دایم امیزی تکوشری دوشو پایی تکوشری گیزمانی بن آلا کو ویش دست احمد خانیش دست جگر خانیش دست جلادت علی بدرخان گرتیه و نها نفسی نوجی هیام او کو امیزی لدو شو پایی بی آلی هر لباکن و اوی تجاریش نزمانی من نزی هبونا ما قاربون اوندا جمعه تبار بیجون پیراتنا gelek ispas bu yani şaban irdar kızdım. Hem
em keyf xweş dibin wek malbat em dizanim ku ne em tenê bêryarî dikin û jê hez dikin nizanım ez ji bêjim yani her wextê serê pêşî comerek hatibû em mala me me hinekî qalavî nakir nizam arjenarî bi rastî insanekî gelekî guhertî bû yani ji bo me her got tiştê ku min dîdî ji min got ku ez gelekî bi şansim ku ez xwediyê birayekî wilo me elbette jî wilo bawer dikim lê barê wê hezkirinê jî gelekî giran e yani ew jî tiştekî din e rifkare bêje ku min îro car digotirim ji malbata xwe gelekê din jî winda kirin lê winda bûn hewî ne a gelek kesa bû ji bo şexsê min ji bo hemû çika jî wilo bawerim nizam yani xwe biratîk minê wî gelekî bede û gelekî xweş dibin evî dikim bibe nesîbê gelekî sanatçı bêjim nizam kibir ku ê ku qet newlûn jî me re dîtin carekê bavek dîtibû ez xwe bavê me jî tune bû yani wextê ku me ew bav dît û rabûn û rûnişnavî nav û danûstentina wî na bi malbatê re bi zarokî wî na re mişar bûm goş bedêla ku bavekî minî wilo heza baş e ku tune ye îca ez lê ji bo ku birayekî minî wek arjenarî hezim ez însanek bi şansim Carî spasiya ve tevat dikim. Başlarım tebde bixêr hatine û spasiya komelê jî dikim şevek sürpriz bû xweş bû ji bo me. Ez jî xwe bi Siûd hîs dikim ji bo ku hîna me arjenarî bi navê Darulqeyas nas kir û em tev dimezin bû nisêbînê. Bi wî xorê xwe yê dirêj wek ekor bû li nisêbînê. Lê ez xwazim bêjim ku îsal cara yekemê ku yadê ned nav me deyê. Ez wê jî bi giramî bibîrtînim û rehma Xwedê lê bi spasiya we hemiya dikim. Ez jî spasiya we dikim û di münasebeta ku ajina malî bahev bi ez jî xortik bûm yani emcê min 13-14 sal bû ve çarê ez diçûm nisêbî li mêvanî birayê min wira bû em diçûn cemî jarê ew birayê min hevalê hevdû bû der dolek bû yani hevalê me wê çaxê yani tipolojiyek şoreşgerê wê demê hebû em bêjin simêlê wan korê wan ya rengekî wan hebû yoksa cara pêşî me Darulqeyas dît li wê dirê bi min xerîb hatû bi rastî yani tîpa wî ne wek tîpa hevalê dinê bû em çûn mala wan ji me re Necla xanim ji me re tişikayeka çêkiribû me tişika xwe xwar paşê hat got tişik xwar lê kêmayek tişikê tune bû rastî me kesî ferq nekiribû ja nizam ya rûneyê tune bû ya jî bê xwe çêkiribû nizanim dûr re bi arjen re ez biçûk bûm li gora wî îja li wê demê dinivîsan bi rastî yani notî wî helbestî wî hebû xuyayê kes pê nekir ji yer bixwendaya îja ji mir dixwend ji mir dixwend lê bi rastî bi tişek fehm nedikir yani bi heşê xwe wê demê bi aqilê xwe wê demê ew tişên Kurdî ji ber ku nivîsa Kurdî helbesta Kurdî belkî cara pêşî jî min ji helbestê wî bihîstibûm lê ez zanim di bîra me dimaye ku her di wan helbestê wî de axînek hebû axînek ser xetê û min xetê hebû merselê sînor tiştek tê hebû ez baş nizanim ya rastî me vê dawê jê nepirsî hat Swêdê jî bû mêvanê me bi tesadüf me şevek çêkiribû di wê şevê de belkî cara pêşî helbest xwendin nizam beriyo min nedî arjen helbest xwendibû dûr min çîrokek nivîsandibû ji bo wê çîrokê di fînala çîrokê de çarînek lazim bû yani divê çarînek hebe bîrayîn wê keça ku wefat kiriye ji sindoqa wê ew rojnivîsê de bikeve lê divê çarînekê bixede ew
چیروک مرا چیروک دایم بود کابو خونه و جبنا به چیروک چاری نکردیم بسیار یعنی تو تکیام به دست تو نبود راستی و چاری دور خوان سه چهار حد تش جرب واندن بیسان ملی نری گویی نکرد سریعته مگود نه نکرد سریع ملی یعنی تام روحی به چیروکی نکرد و میشه رام جالب پیشی او جوی چیروکی چاری نک جوی چیروکی نبیسان belki ji tekiyem mühendisi ve çareli dest bekiri. Le çeneki jbo bilayın abi jbona mersene sinor ser xatı bir xatı tiştek birisi heydama helbes fondine çibi ve jbona bilayın ve karı jbo. Yani tudkarın hacı bu xuyna. Evet. Nave bayzgir daniye. Nave te net hat ser tu zari ne ser tu zamani. Ravakarına ka bizibu پره خلکی جابین نوتیکی لیون شکری نرینن حنونی و نتریسکی ندو خاطر خصونه که به وقتی تومین آشمامو که کسری لمیبو دلالی آلبرد دلی دیو باوی بزرگ سری زمان ناشین تا خاطر آلمانه دبیجم بلکی گوهیج و هلال که سری نروبه لیتوبیجی هکین که و قطکی بلکی جی کلیکین سری لمی خورتن خماری حمود رزیده هاوار و دنگ ربابا مراد کنی لسروی گوونده شاباش و قیز سبشتا هسته کسن زن قسمت کیه شر و پفچون چه بون لسرته روان گران جخوره بنخطی بود تفالک کراسور به حسرت آوا بانوسرا جعب لریمان لهویا تنبری دریجه کی اومری نسواره هسته شینبوزی بیایه کی چکی تنه هاوار نهاد جماعون دیری تمری لوی راسته دلاف در نبود مثالی دمار وهله و از وهله و روز سر سکنی لوی قیامی نه لوی هلا دلی و نه جی لوی هلا بختی نه چو آوای هیوی از مام لور و بیوفاتی مالوی لوی ملی دست من وکیلی مان لبر ترین زنگاری دبخت خدای کی به قدرت و دنیا جی خرابه به راناب لمیجا سباهاوی باجاری. تو بو پلوکا هوکری لبر فوپوکن باکوره کی خیر نهاد جبخت بیوفای ایدی بویا کبرا سر جلکان تبازی فکرنه لشفقات لدلو گونگلی سربلندو عنی المشتی دنکوتی لوی درک لجانک نافسره دفکه وی قبدی بر به هیوین باجار زاروکیه و تی چیروکا تغبیج زلامتی چیایی هیویج خودین نابه درانا باجار شوین سپی لو ماجی تکری نازناب شیرین تبرونی شماره بایسکرا بیدلی با آوایی که مدرن هلبستا کردی هندکاری گره وک هلبستا جیهان بینویسی ام وک پرسیاری که دودشیم تماما آرژان ناری ناز کرد بر پرسیاریا من خالق دارم گو هلبستا کردی یا مدرن دکاره به زمان کردی و با آوایی که گلک سرکفتی بیناز کرد جبرو یاوی آرژان ناری بویه سدم کو از بری خو چنکی زمان ترکی بگوهرینم و بری خو بدم زمان خوی دایکی سوتا آخو دیروک که سویه آرژاناری آخ و دیروک که سوی جبر کو سوی آخه گرک تشارتن سرما و امریکا ناز برد به تفرعات بحث کن آرژاناری ده هر کتری اویده ده هر بیجه اویده سوتا سویه کی سر و آخه و او سوتا آرژاناری و هر هبت گوه مدبه دلدار زمانی که قدخه سروی وکه چروکه که افسانه‌ای تگوتن دمه که دماوی گرتیگه لسر تلی توتنه نش هلبس نویسینه و بویاوی درخستنه داره دمان من وی چروکه ایدی بویا افسانه‌ای که باجاری بهیست دیسا از بوم تبینداری دی زمانی و از بوم حیرانه آرژاناری جبر کو بس باورنا کم تو زمانی ده زمانین قدخه هلبستن وان لسر تلی توتنه بین نویسین و جوی داره کاری بن رزگار ببین و دیسا تشکیل سر ویلی بالکش او هلبستن وی دگرتیگاه نسیبینه ده مانه گرو هلبست چی بون و کنگی جبنه وی زندانه درکن و روزه که کاری بن درکن دیگه جنده سمه او می وقت تبی وی دن وقتیوانی وی دن وان بخوینم نویسکاری هلبستن سر کاغذ تلی توتنه مخابن ایران ناوامه غریبه دم و دوران بری بو
هلبستاوی دمان تدخینه گلک تشتیم فولکلوریک تدانه یعنی رنگ برن بروی پاییزی و دشت و چیا و زوزان کردی و همو بیوکن که معیدی تمامانش خوش زودش بیر کریه و گیها و سوسن گلک گلک جور رنگ دناب هلبستاوی ده دیلانه دکن بمنابرا اوینداری خوزه چیاین بن برفه بو چیاین وی بن برفه ده چارمرکی رو دنشتم زحمت کش بازار کسات کو و بازار کسات کو پرتوک دهاتن چاپ کرن اول قد خبون دور دهاتن چاپ کرن لیم مخابن هین جی نایم فروتن زده نایم خوندن و کسین کو لبر جویانه همو بیجی اما بیشیانا بیوان هلبستوانه یه نویسکاره یه ویجوانه یه لیم مخابن ام هدو ناس ناکن و ام هدو ناخوین او زحمت کش بازار کسات بو و وی بازار کسات دیسا جی وی اصرار دکر بکردی نویسی حتی وفات خود البسوانه بخامی بو بهامی بو جبر کو او کسین کو چیروک سورن دیاربکر دنویساندن و دناو نینوکه ده دگوتن سرlarını fısıldayan şehir و nizamçu berpisiyani gelek mezinde damwan dışarıderiye de wantani makamni baş o deyvan bu nizamçı wana bun le du kelime kurdi nizani bun o ev yeki vakuyi amkarın bejin de kurdi de helbesvane ki gelek je o tücari şuna bir cenabı az bu arada mindikum tefakiriye kede جناب باركر وهر وشتا ببینم مخابن سوال هسپی بوز یه اروتیزم هلبسته بو یعنی گله کس اروتیزم بکارتینن ده هلبسته ده تدخوینه اروتیزم که یعنی بیت هم اروتیزم که تدکاره دناو پورنوگرافیه ده بنرخینه ده برمه رادخن لتو کسی وکه آرژناری اروتیزم باوایی که ریکو پک ده هلبسته ده بکارنانی جارنا ویجی سینور اروتیزم درباسی سینور پورنوگرافی دبو لیدیسا جی اروتیزم آرژناری de Türkiye de vaka erotizma küçük İskender ya jiberiwi enderuni fazlı erotizma ke her hebe be handın bu serbe be axaftın o şergele şevaza lehengi bu beje ke şergele ez baonakum baqasi kulluite litu kesibe yani ev hatta ku dünya hebe ev şergele helbesta kurdiba و شرگله لویدهات لربستا ویدهات لهنگی ویدهات شیر شر دعیار شر دباج بو کردی ما مستهر دم داویا پیشی باید قریچی پسن چاون خوشکو کامبون evin لربستا ویده خالق گلک گرینگه و evin به ایماجین گلک گلک رسن دانیزما قریچی پسن چاون خوشکو کام دکا ورن ام گوش آلی هبکن و ایماجی که قصر رسن بافرین گلومه کی کاری بین ایماجی که خسر رسن بافرین روسپیه کی جشرا برندیتیه بخاری بو او براستی دربستا کردی ده دوجه کردی ده رندک هبه او رندیتی بیامن لمحمد وزون نای بیامن او رندیتی پرانی لارجناری ده ارجناری نرین خوی شرابی نامدگریا جانا وک خیالت کی دگریا ام بری دشون دوری مدنری چابی مدنری گوگل من ناستکن هلبستا من خواندنه لجانا ام دهنری خیالتی ده در واسطون و موینت دید جانا جید بقاستی من خواست اموی ببینن وکه هلبستانی سباق قرار پشتی وفاتاوی تشتن نویسان گلوی ده مجموعه مکتوب نویسان ده بون و از سرگیج بوم از نام میستیسیزم که نظام رش و تاری ده بوم و پشتی وفاتاوی ایجابی تشتا اشکره دکر و قاشو اعتراف دکر itirafaya de çuvataya ve bu nav kijan sevgişi de bu ya sabah kara imajı helbesvani karizmatik dekal ve darab bejin çen keser bestadın visin ve çen kes karım bejin brasti emen besvanın çen kes ok bilhem hatine ve şengin bedevin o Türk bejin karizmat yani den karizmatik Türk yakışıklı ki bakıyla evet her hebe bu pore koy direj وان اوریم خوی شیرین و بدلی خوی نرمین و آخفتنا خوی فولکلوریک هر هبه مجیه مدام هبه آرژناریه کو به وقت شما خاطر خواست هزار جره رحمه خواهده لیبه و هر هبه خامه اوی
بلکی ایدی کوشه که به وخامه وی بدن ما به لازور باور دکم او هلبستن وی لسر وام کاغذانا و هر هبن بسهل خامه سهری و کاغذن وی هر هبن شیار بن راستي انها وكي كو حافظايك الزنبي بو يعني دمك من غير مذاكر سباش بوري انا عندنا هيجا يعني ايرو دمكو امشون سر غورا ارجناري نور خوشكاي غو رومانيك بيه روماناوي بنيفيد ماي يعني براستي سينو هين بون كو يعني رومانيك بيد نيفيد ماي براستي جلك جاري مرن جمره جلك تشبي دبلي بالي جلك تشبي بنقش الدو مرد هيدا خوزی و رومان اوی میبینم و خوزی بکار با تمام بکرا و ها خاطر بخواستا لیبلی مرن هر کن بیت مرا خاطر جهر بخوازه بخرکا مرا دگرم بلی نهاجی وکی بین حوالی شرفان چیزی بکرم که حوالی بسر البستاوی تایبین از تشکیل زیده نابد تدی اما دلت ضرورتیا ما بهم در راس بود داویا سال شستی ده وانا من مردینی به بدخل مکتبه ناوی تو بود المردینی 3 سال اول به بدخل و دورا هات نسيبيني مليسا الودي فيسا هبره يعني حروب هبره و از باورم از یک جوان میگو پیشی دید وقتا و دست بسندی از هم بیت چه زحمتی دکشان دید وقت مالبات جی هم دیسا ملوی هدن هم دایی که آئی ملو هم بو هم خوشی يعني هم عمل جانا بابره بو هم جی همان گندینه جی عین دبرینه از باورم گو ملو بخوازه وینا بچه که کورتر ناس بکه هەبکی مەرۆ دوێ جێ گۆلێ مەزم بووە دوێرێکێژی پێ چ دیتە چ نەدیتە یعنی حەزکردنی ور دژمناتیا ور پەرچوونێ ور شتێک ور بوونە بێ چ خەسە تەسیر لێکردنە مثلا مەرە چوونە بەم خەتێ سەر خەتێمانە بێژم بەربەریا ناو عەشیرێ گەلک جاری شتێ ولۆ تەسیرێکی گەلک یان تو بکەنێکێ هەر نویسکاری بکە ویژی کردی مەرۆش کیژا واری هاتبش کیژا وڵاتی هاتبش کیژا مەڵباتی هاتبە مرويت خرجزينا خده حتى دايم زنديده هلا حتى وقتها بو من كتاب اكثر ومريا عشيره ومريا نبيسان به هالبست خوجي دان مي يجلس تشالي بو بندنا يعني بو تشالي بندنا و ريج بحثا بابو كلمه ويخو محمد يعني او عليك بي دورا صالي بو از چون سويدي صالي حكي فينجا ويجي قال كي تخص بو بي هم راسنا هذا نظام يعني سبب شو نظام لداوی جاره که ما برب هفته آنی و مشیاج سیبینی جدرکت هات لبنان او بگران یعنی به اوج باتا سوید جمع چه نبود سال داوی پشتی وینا دمه که هات سوید و گو هوارا بحث که مجدوالی هات میوانی مجمع روجال ویدی که جمع ما دویده که جدیدی سا مگل درد کلی خوش خبره بودن یعنی هم مالباتی و هم يعني نسكاريه وكذا اشتي جواز سويد بقريام جدي سام بهبر قلب جاري شو كرستان عراقي ام العيني ودير افزان حتى بعد يوم بهبر شون حتى دمك هيك كان ورجي يعني دوي ام تشك قلب جاري شو هاتن ام همان ودير افزان وقت از وي وانا الا من العيني ودير افزان الشبكه قال لك خيار تبيرامه مزاني بقول نباش يعني من مدت بقولوا او خك بقولوا دجواري بيس مزاني بقول يعني نباش مش يردم بخير شيء توی چهاری اونو بدخوی تو ناهل حتی حنکی جا بود ناهل امراض میجی ما چیه پشتیوی بگریام چند ساله اونو او نخوشی اونو حشای به حضور بیناموس او نخوشی شرفسیز به شرف يعني او جمعه ما بين شو مرسي يعني قلب جاري بهذا داخل بس ثاني مرد دولو جو شرف عن جو دكتور ماجي جراوه نخوشي من دوشما گفتم حتی دکتری مجلس سیاستی داد که من خوزی کاری خدا کردم قبول پیش ببرم ولی چما با اتمامی سیاسی دیاربکر با ما چه یعنی دوی عالیش ده گازنیوی هم گازنیوی جیده میشه یعنی چه بجیم یعنی گلیک چه بو مرو قلب کی هنه بلکی بده که نجی و ولی مثلا از زور بیش وقتا من سیبیل دیسه دخون که انورجی باسکت يعني من نوروز بزي بيروست المالا ده الوقت نها أول مالك وقت أمريكان مالا وابو ياجي مالا
İnsan Pranya mı Umeri Bunyani bu mefilozdu ki hani çند havalı torij nahmede mevhebe dizik almalı men tiştekçene bu memnun pek kısmı memnun pek kısmı ve mecbura teri qana Nevruz gibi ki veri gider kata der ve ki garip gider ve Nevruz bir istifa asqala salih hafte dua siya çara var ti bir amu çağı yani gel insani mesela men fırd xwan ya de prasi men tiştekel cihet xwan roman و belki şidil le dara helbest insan bir çağı helbest insan yani bunu tüm daim bir avi de bu hartım yani dugot ha tüm daim bana dugotum helbest fatma dugot Ejan Nevroza bu nahal sevgili yaşı ile Ahmet Tepios milyon insanı bu çağı yani derkes derkes sevgili bunun Nevroza'nın sevgili belki 50,000 insan kilosu yani daroşak bu hada bu daroşak gelip Kurditi gelip قلس بو هر چقدر مثلا ملت کرد بو ملت ما هی کرد بو هی زمان خو کلتور خو خودی کرد لی او پشمندی سیاسی زده تونه نگل کی خورد بو پشتی هفته و 50 هنگی روح به تگرا کردی هات و رو به مینو چیدون و چای هفته چی بود وقتی دن از نظام یعنی گل چی هن چی بو کاری بیجی هن وینا بیر تینن و باور بکنجی درک مرو تنی بیرانی ناوی نکه گری و شاهی ولو در قصد انسان که مگالک حنک جیب هبرد کردن امام دری اخبین مردینی اولی مردینی برهنه ام چکی قرفوک نجید ناب خود مگالک جاری حنک جید کردن yani jiyan jivlo yani ma jiyan hama goteni giri beş ne hoş yani jiyan hey giri te he ve giri te he ve işte te he او insan ki bu insan ki haciyani يعني حج يعني تذكر لازم تيجي ورا بيجي نقول يعني عازم وحج يعني تذكر جبر يعني اول يمين بوزيتيف قال لك هبل اللي يعني جالي يجي كندا كله ينقل كي مثلا يعني ما محمد مربي هبل يعني ناس كانوا جوار به يبني زكار ده نسكار جالي ثاني درك او جي يعني تشتكي شرطه تشتكي يعني نظام ممكن قرر يصير كل سكن واش منطقات على بك السباق ولا تداول ما ديري كده جا خبردن لا ولا هوا حواله ما مدينه برن حواله ما ديار بكري وديري كده جا خبردن ما ديري كنت على ذيك كفاك ما تو اليوم ديري كفاك Derik rast ciki me pir mühim ile Umariya ciki mühim bırak ama Umariya ne tane çalayı sen biz günde Umariya hani aşirik mazını şey tamam ha ulo ha var iman ya ulo evet بخيراتنا الرامية لكم تشتغل عندنا ناسينا من سيدا يعني صار تحضيرية كده ناسينا مكان مو بهواكي ما درك شيء مو يعني باش زمان نفس السالفة داري دي يعني بس هواكي جبارتو وقت استراحية كده ما نج رود كيدان ردان بهالرامو صار مذبحات هل بتقلك بيروريين ما بهذا درباسكم ومن قالك بيروريين وقدرك قالك دبرنا جبوتنا هذيو بيروريا زيتر بس سي طيبتي يمكن لجبلي ويجي خازم بالمبس تاع الروجر وان روجر السرويه تشتكي وانا تبيرا من هي جارة أولا بهبرة شو كردستاني يعني إيه من جارة أول بو إيه من جارة أول بو إيه كيش جارة بريش شو بو ليه من جارة أول بو أما تا خليل إبراهيم من كتن خليل إبراهيم جارة أول بس شاب السرقة أولي يعني من ديت على كردستان لسر آخر كآزاد تشكياي أو هست بمرة تشتكي جوشك معظم بهستي بمرة راكبو يعني على كردستان على خيانة من ده لسر آخر كآزاد هاتي شكاندن جا يعني أزبتي بلامن بشينك بيحمدي بسر وين بس هو جا من أزبري مشكلة كابو ومن وين مذاكر بشينك جا من كرتل لسر أبيبو جا من جرا قلت وين جيم جلوت مامبوت تمام أزار أوتي مرا من كلازاني بومر نفسي كلازانتي بقولي بيا زوجك شحب جارا أبيبو وهر جارا بيات بينم أو جوش تيمن يعني أول باريزياوي أو أخ باريزياوي جي ترتيبك مرف زده بيجيك وجواب Aslında nişan peygamber beşim. Yani Mustafa Cenari makam zindaya kaldı. Nabi istiyor vakti yazarken
Demki kendi arabası bu, evvela ki ne zaroktiye görüyorum. Ömcü kirası yaptım. Orada cenabı ajanariye. Serim de olsa ama demki kimke beş bu naskır. Şahsi naskır. O pişti vici em evra xabitin komelaya ve İsrail kurma. Beriya komelaya da evra xabitin. Duxazım jibun mamuste arjen ya jihad destman arjen hari. Do avayı vic mramihim. Yek şey heval bu. Havali merdu yani. Mesela ben bir işim astır dit ve emir mazın bu. Bir vakit yam da aktin havalu yani vaka. Yani ne kuhmazın dit. Yani terar bu haval. Eğer ki mühim böyle de hinki işte ciddi dacı selazci bir gariyan hem çün başvur gariyan. Gerek işte dacı himum yani hinki hem çün kedere mesela ben insan nastıkır. İşte görüntüler tüketim. Bahsaman insan hakkı yani bağlar ki ve heremi agahi yani nerif ana ciddi fikrim proje mamusetij hakkı yani vakti yani o işte kuşmara hoş bu baş buji vakti helbest tamam dosya mlaun derket bu mamusetij ma peşkutnek gibi nefsini o azil nefsini o aşkı zeli nefsini az iştirak etsin yılmak teşkilat etsin ve rejima هناك نظم ولكن الكلام بيجون ما مستوى بيجون ما مستوى درس تماما يعني جياني لا مثلا جياني حس كي لك هذا لقو حس كنا كل نلو خبون يعني مرن ماين وقت ما بدو بينا مرن جياني يعني بوقت أخذها بيجي بيو عوايش خوشي حس كير يجي كي بنا مثلا أكيد قبول نذكر بيجي وقت يوم شو باشون مثلا هني كسا يقولوا شو قالوا رومانتي ده كيم نشان ده تكيف نشان ده يعني باش ما نلمع يعني همان ده قارب رابنا تكشي أنا بدري يعني جبل ويجي جبوي من يعني بيجي وقت ما مستكيبو ما مستيجي يعني ده هالبست ده الأدبيات ده ل جيانا روجانا ده جوك هذاركي بعمل مظن بيجي يوك هذاركي هذار إمام محمد المازن هذار إمام مهورة عند ليست نجي أوكي مو كم ليست بعمل إحنا كل شيء تكر نيا كي بيجي مظن يعني بمرة وش بعمل جمال مستر وشخص اللي هسه كجمال مستر بيجي مستر كي اللي الاستقرار ده كده وكابو شباب بيجي أصدق علي أدبياتي وكأكولكي وقت ما أوجي كرش نعمل محمد قلت وقت ما دوسيا جرا ما ذكر بس بورم جرا أول إيكو دجيا يعني شوكي حتى كوارا وما بيوغرافيا تشيتكر إيكو مربون يعني ما بيوغرافيا عن تشيتكر نشر شون ديا أرجن علي دام نسبيكر إيكو دجين ما شوكي بيدوجي يعني نبدأ شرط تقول أجا كون وقتها جيانا ده قيمة نادم مش تكذبون أبننا يعني جماعة كويتنا و حتى ما هنك بروجيج شكل هو إيه هريزي ده قاعدة خدها بيشكل من كيو شكل مش كل بدري ده ما أبشكل ما بروجيج شكل دلوقتي هذا هو غازني هم غازني ويش نتني جيكي يا جيهلكي غازني ويش روحيتها كردية لوازم يعني أشخاص سياسة خود بيجي روحيتها كردية لواز أو نذكر يعني از بيفي بركي وسنة بيجي يعني بقول مرف طول بابا جد في شيء مبين ده كي كنا الوقت ناخدها مهارة كلها بيجي شيء مبين في خاكي هنا بلي بزوري مرف شيء مبين يعني بيجي براستي أدبيات هنا بزوري شيء يعني بيجي أدبيات أقول أدبيات أرجن يعني من وقت دار الكاس ناس نكر برشونا ناس كبك أرجان عارين ناس كر وبس جيب بيك خوش شبكم برا هالتي كر برا دوستاني كر وجمع بو ماموستي أدبياتي از باورم کسی وقت أرجان عاريش بوك مرد نمون نشكره بقرأ بسر سياسة تراه از بيكارم ببيش هل بس طبيعة سياسي بلكي شخصي هبو يعني شو بالي قادة خدا سر سياسة يعني فلان تفجر فلان بارتي فلان أوك زيدا قونات داي يعني أو بخو
لگوری منو کروشن بره کی وک هلبستان کی نتوی سر پارتی آرامو یعنی لی پارتی ما بگشتیج از کارم بجم ویا فهم نکر از کارم سر بجم کاسمانم راستی بو هوا ارجن هم چی بجیم دیگر لبلی هوا کویش بیرام ناره وقتی ما کوارات چاب دکر مزوابه ما مسمى چی بکن امیجی دوسیار داماده بکن لبلی مفاضل بجی لیکن نبینه خوش نکشی فتیزم بو همه بو چیه ماسته بو بون آنا قیمتی ندن از مرم شو در قیمتی ندن هيك بيجي حنيجي أبو ما مسا تمرز زار اشتغل بالراستي تشتيماني كيف خشت مدوسيا ويا مش كأمر كذا اللي بدأ أرجن از باور مستنا هالبستي رسبيه مبو اللي بدأ بلا هالبستي بلا كل بيبا الجار ده بيتين وما هرتم بيتين ساجد سحبوا كانه أمد الرحي خدا جيانا خدا جي من قولي هالبستي بيجي كماشي لأن بفاضل جي هالبستي ويا شيرجلا هالبس بخينا هذا جمتنا لازم سريع كلمة بخينا الشجرة ما في تلفونات تلك تكين احنا اشتملنا على ذلك بدون ما تهميك الموت براسي ما مصاب خوش شيرجلا شيرجلا شیر شیر عیار شیر ده شیرگله هبون شیرگله چمیر لپرپالین کی آگری کی تاکید نمیر لزاروجان کور و کروش و سین کله رسک قریبی نستران کده هند قفصان ده لغب کری باز چار هیوی سماخ قهروان که سپارتی کیای خونان رحمة في آخر شبشتان في قلي شيرجلا بوي بدرخان شيرجلا هنا دوري وار وبندي شيرجلا هنا بيتين آجري جندي شيرجلا هنا بور نرجيس خشنار النابل ليلي وشرف كندي جيا سيوين نها بيوان هل قلت سيوية سفين سيوي سيبان سيوي شبر بخدين الجودي دلولان سرود به olan çek به خدان کی بون او هوکی هوکان اون جنگ ایلو اون جنگ بج هیلو کی بون لو کی بون اون دل پولا و گرچک رساس شرگله هنه بکه و بگور شرگله هنه شفچراغ و هیرون شرگله هنه جه آزادیا بگون دبن آخر سارده باخين رازاين دبني عاشقك كزت سبيدمان آن چون بر پلن آوک تهزی و خوزی از مربوما و هو بو نوال به گهدمان و شر بو چیا به سردمان و شر بو شر جده بود سر روژه ده و شر بو من سري خوش من لبر مرناوان شرقله هبون شروان خونا هر کسی شرقله كفن أزمان الصعيد شرقله بقاسي ستريكان رجعي شرقله هنا شفراغ وهيرون لفان شاي بك وغورن وانداي هيفي بون كتاكيد خوزي باوري بون دلدارن چيا دل دوجه پیچک آگر لاندک آگردان جیانک آسکک پر عور بو سیروان چویسور سنبیل قیتان بوکا آگری بو دستگرتیا آزاد مدیا اسمر شر کسروان کی ببیجم؟ کش بیر بکم ناو چیه که آسه هر ناو دستانک دلین هر ناو دیروکک وقت بر من ناوی کره فکر رزو قالو برزنجی من ناوی کره فکر قادی سمکو برزانی من ناوی کره فکر مظلوم گبار منظور
من نفهم کن رفاقتر یک نه سری تو رزداری محمدی است دیواره کی طرف تو سر زمانی کردی لویدره خود برای دیوان گشت بودن دو برای کرم مگو برای هر بس بکنه تو دنگ بیشی در مثلا مدو بیرانه که ازن از خمیگینی که آخوجی بیشون من پارازیتی هایی سلام روزا جنازی بی لیگرتیگه فلسطین و ترکیه گرفت بشیمونه بود 1200 سال دوتون است کی زور زحمت پنجروی بتون در باس بود و دمیجی تمثیل کامل بود برویجی فونل بود او در خمیگینی منه و وظیفه دعوی مپر نکریه خمیگینی ما اگر دو شرگره برخواند بود مستند ممت خواند شرگره خواند ام دو فاز نمیشه که بسی که من کنه از سنابی بشه چایی خواهد است جبريكو بكاش تشتغل يعني آهنگ مبير رنگی پر واتدار پر گرینگ جبركو گلک بنرخ خود بگل نتویک بنرخ خود بنتوه يعني ام چندی هب تخواد در کن ام چندی نرخ خود در کن ام زیده تر خوان است کنن بیجی نتوه سازی اما بابایک بیا رنگی چند بیج بوی که جا آهنگ گرینگی خباتر گرینگی گلک گرینگ بوی که از حوالی که کدوان دیگه خبرت در باز پیروز میکن ساعت آوان خوش مال آوان آبا وکی او طبعا وکی بیرانی ملوکه یعنی ام 2004 داد آبا کنه کماله بیشتری کرد به هر من دوره وریال دا یا پیشنده یا آبا کار دار می‌بینه دیگر هم هر خالص وکی دیج بری ویجی تکی سر آزادی ولات وکی گرنده گشتی آزادی ولات نویسوی درد کردن آزادی ولاته و دانا صدیم هر هبون بیشتر ام هاتن آمده جی یعنی 2002 وکی سازی ام هاتن آمده جی زیرتر مهر بناس کرد زیر به هم دت بواجه و دم هر خبتین کمالی دا هم هر خبتین وکی دیجی دت بواجه آبا کرنا آمده کرنا فستیوال اویدا یکش کمیته آمده کرد یک فستیوال 2003 2004 حتی 2006 او کنو جارا پیشی مروی داره تشتکر اگه اوجلوی دمک هم هبر خفتین که خارجی دیس شهر داری ده او سردستی ترکی یال آمده مشکان یعنی جارا پیشی هم بیشن گله آمده دنگ نویسکاری کرد دنگ کردی بیست دنگ هم بیشن هلبسا کردی بیست yani belki jiye Türkiye nüfus zedetir bejin hediye Kurdi jiye xagir. Belki veyke Kırku am bejin hezen dagirker am bejin pişti sala 2015 kayyuma bişin ser şahdariye. Jberku van xabata rengi Ahmet edikar, rengi Kurdistan edikar, rengi Bajar Kurdistan edikar. Zarukistan datın vekilini, bejin akademi datın vekilini, konservatuar datın vekilini belki nırxı mecid elketin peş em bejin zerin zer dibirix meki zer dibirix meki kek arjen em bejin yani veki havala jgut prasti alivi em bejin aliyekviye evi yani ye bijiyana tekilek khurta bu hanek yani alivi hanekiji hebu bejin yani tamam ben ödekir mesela hanek dikirin o dikeniya cari باشون امروزی هواتن وقتی سرپیاتی کی او هوالی می دو که نزانی بودن آرژن دوتن آرزن اجام مگو هوالی آرژن مگو امانا خالص پرتی ویدری ایدی ویژن ارزان چی ماد ویژن ارزان تاخم زیره ارزان کنی ویدری کنیه گو نه اجا تشکیل محنک دیم مگو تشکیل بیسته گو چیه مگو بیسته ویژن آرژن هر پارچه کردستان مال کابل کریه. اینا سربیجی کن یعنی وقتی موده علیوی حنکی علیوی اوی تکلاوی بیشیانی را گله کی خورد کو tabii helbestavi بیشتر تشتکی کن بو yani bitaveti tabii belki ekola tireje temlav kın helbestavi peşi kovara tirej da hatta o haşta der peşi hecmale eket keve devlet başlandı falan yani cüvede mi
hatta İrvan dinliysen bu çarpışı yani rengeki hem galeri hem de modern bejin de helbeste de bu yani mesela ne dişibiyan helbeste ciger koyun ne dişibiyan mesela helbeste ku bejin pır zede bejin rengu dengi gel rengu dengi gel dur ne dişibiyan helbeste yani sentezek bu hem Ali modernist hebute de hem de Ali galeri hebute de her du yani bunun hep bu iki mesela belki bu nefşeme işte ki taybet bu yani bu nefşeme bejin yani veki bejin strani juan hacm yani veki bejin koma ve tam yani evren bu nefşeme مجالك يجي حس كلام بيجي يعني شهادات كريمه حس أزجي بريكو بس تقول خيدن خازم شعر جلك كرد عن شعر أدبيات كرد شعر دلي شعر كردي بينهم ترى یک جاره که من اودی د برنامه کی باورم تلویزیونا کردیه که ده بود استانبول بود میوانه ما لی پشتره من گلک جاران د گلک صحنه مزن بلکی کارم بیشم دکین کو به میلیونان انسان رو ادرن چیمی که میتینگن گلک مزن من هندستاویا شعر گله بسر صحنه شانویجی و صحنه میتینگن مزن جیم گلک جاران خان ایسا از ویبیرتینم شعر عیار شعر ده شعر گله هنه شعر گله چه می چه نیر لبر پالن آگری کتکت و دینه میر لزاخروجان کری کروش و سنگ کله رستك خريبي نت سترانك ده هند قفصان ده لخب كري باز چار هيبي سماخ پاراوان كل سپارتي چياي خونان جرحما في آخي جبشتا في گلي شعر گليك بو مير بدر خان شعر گلهنه دوروارو بندی شعر گلهنه بیتنج آگر جندی شعر گلهنه پر نرگز خج حنارک بناوی لیلی و شرب کندی چیا سیوینن ها بیوان هل گرد سیوی سفین سیوی سیپان سیوی چپر بی خودین الجودی للولان سرود بی اولان چک بی خودان كيبونا وهوكي هوكان اوين جنك ايلو اوين بجن هيلو كيبون لو كيبون اوين دل بولا قرچك رصاص شير قالهنا بيكل وبيقول شعر گلهنه شب چراغ و هیوران شعر گلهنه جا آزادی یا بگون دبن آخا سارده با آخین رازایی دبنه آشوته که خزب سپیدمان آنچون لبر پالین لبر پیلین آوه که تعزی خوزی از مرما و هوبو نوال به گهدمان و شربو چیا به سردمان و شربو شر سر جیبو به سر روژه ده و شربو 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 مرنه سر خود چمان دل بر مرناوان شعر گله هبون شعری شروان و خوناوان خونا همو کسی شعر گله هنه کفن عزمان سایی شعر گله هنه بقاسی سترکان رجیای شعر گله هنه شب چراغ و هیوران لوان چیا بیکل بیکور وندای هیوی بون کتکت خوزی باوری بون باوری به دلدار چیان دل دوژه پیچک آگر لاندک آگردان جیان آسکه که پر اور بو سیروان چفی سور سنبیل قیتان بوکا آگری بو دستگرت یا آزاد مدیا اسمر اسمر شار کسروان که ببیشم کش بیر بکم
هر ناف چیه که آسه هر ناف دستانه که دیرین هر ناف دیروکه که وقت بر من ناوک لکر خکر رزو کالو برزنجی من ناوک لکر خکر قادی سمکو برزانی من ناوک لکر خکر مظلوم گبار منظور من ناوک لکر خکر یک مر سدی طول هلانی شیر گله هبون کوچک کوچگری شیر گله هبون لحم بیزا آگری شیر گله هبون بناب احسان نوری شیمال بشیمال برزان بخوبون از دیسا شعر شاعر کردی یک جمیر شاعر کردی بحسرت ببیرتینم حزار رحمه لگوراوی و حموره ابایبی